أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم miɗo yetta allahu wawɗo mo ronkata mo fuɗɗa mo re'ata jundi zamanuji waylata e ɗi nemaji makko ɗi limtatake ɗi huɓata e okkede jangugol deftere ceerno on mombeya yo allahu juula e nelaɗo makko ko hattata. haray musidɓe julɓe tedduɓe, wala wanome en fodirno on no inchallah hande kadi ara en fotti ka ogirde malal ka jangugol deftere ceerno Mouhammad Samba Mombeya. min toro allah subhanahu wa ta'ala bidayatan yo allah taw hara on fo hiɗon e jaam, amma menen alhamdulillah haray meɗen e jaam inchallah. en ala e nebingol haray miɗo jonnitude oustaz Abdoulwahab ɓe nawana en dambugal ngal. haray mi toro allah subhanahu wa ta'ala yo allah waɗan en tawfiq e muɗum. وجزاكم الله خيرا. هذا شيخ عبد الوهاب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إن شاء الله. بسم الله. أيوة بسم الله الرحمن الرحيم. yettore wodani allahu jeyɗo windere yurminowo, reweteɗo aramɓe e sakkitiɓe o neminowo, ɓeydowo darje wonande ɓey yankiniɓe ko o teddinowo, yanyowo arsike wonande ɓen jarnoɓe mo ko o ɓeydanowo. yo julde kisi e wono e dow nulaɗo muhammadu yottinowo, jippinaɗo e dow muɗum o alqur'ana fewnowo, neliraɗo yurmede wonande ngota gefo ko laaɓanowo, e kala wondiɗɗo makko tawɗo wonande gonga ko o sembinowo, e kala jeyaɗo e mofte maɓɓe tawɓe wonande sunna ko ɓe ñentinoɓe. ɓawo ɗum wonande musidɓe e mawɓe fuuta komi teddinoɓe, fuuta jalo e fuuta toro jarnugol ɓen komi ardinowo. ɓawo ɗum kala julɗo jeyaɗo e nde fedde muhammadu sallallahu alaihi wasallam daɗunde komi salminowo, mi wiyawga assalamu aleykum wa rahmatullah. haray no oustaz ahmadou ba makiri on ɗo ni inchallahu haray en tokkitoto e jangginmo wonnoɗen e nde deftere meɗen wiyetede ɗo ɗen ogirde malal nde ceerno Mouhammad Samba Mombeya. haray hande hiɗen janga e sengo ɗerol jeeɗaɗaɓol e nder deftere maɓɓe nden, ko ɗum woni fahin hiɗen ka dambugal ngal no yewta en fi tawhid, hiɗen e limtugol inɗe allah ɗen e sifaji makko ɗin, mi mana sifaji ɗi allahu on sifitori e ɗi allahu on sifitora. haray no andirɗon noon e alarba feƴƴuɗo en jantino yoga e sifaji ɗi allahu on sifitori, hande en jantoto yoga e ɗi allahu on sifitora, fi en waw timminde ɗe 606 si feƴƴanen dambugal fiɗu. hiɗen wiya bismillahi rrahmani rrahim. ɗe 14 didduje woni riwaɗe e haqqe joom luttal, ɗe 7 kaɓɓe e dow nogay andi ko sorayde e yondinagol, hattande e muyde e gandiɗugol, gurdam lutto jamma wonugol, ko o wawɗo o ɓoyɗo o joom gandal, ko o wurɗo ko ni joom wotiɗugol, ɗe 9 waɗɗike fellutuɗum to siforɗo ɗe pooma kabito azal, riwaɗe tabi'a e fuɗɗude en ɗe men limtama to jondagagol, wi'uronkude wawne majjude mayude lamɗo seniɗo ko non wonugol, ko o ronkuɗo accu o majjuɗo mayɗo ko ni joom limtiɗugol, ɗe 10 majibde tabi'a e yunɗude en ɗe 11 jaɓata tabital, nogay e ɗiɗije ɗe haalumi ɗe ko sorayɗe e jumla haton jingol, naatiɗe e kaɓɓe 5 ley yondinagol e haton jingol, fiɓanin kala konngol luttuɗe ɗe ko ɗe 16 naati e ngol, nunɗal hoolaare e yottingol wajibima e haqqe yimɓe nulal, riwamɓe ko laati didduɗum wafenande e jamfa e sudde nulal, daginamɓe sifaji ɗi naqqisata kala wiɗo dagaaki ko joom fenugol, gomdinde malaa'ika en e nulaaɓe e defte sama'u nyalande kulol, ɗe 4 wajibima e jumla me en no mahalɗori diddu e fellitugol. haray ɗen feƴƴande sengo ɗerol 7 timmi kono naata e simtirgol jangenɗe fiɓenɗe adade lajal, ɗe sittuwa sittunaje najibu ngayɗo no majjiɗe nyande kulol,
mono andi ɗe anduɓe fof fotti ko o mumini lutti kuuɗe dewal laati luga arabe maako pular e ko lutti e bolle yonayta ƴoral sino weeɓi o anda haqiiqa ɗu'um si o andana fof ma'ana e dalil nde e yimre no mettani limtude ɗum si o darto jawahira fof ko ƴi'al kono kaɓɓe no sella e ga e ɗu'um e ko jojji e lurral yimɓe ɓural ko wona wahdaniya anduɗo ɗum yonata ko wona si o adda dalil jom arshi wi'i allahu ahad ɗum wontani wahdaniya dalil si o huwu dewal himo jortorana sabu ɗum e nulaado dañoyde malal joomi ko yo hisnumo ha abadan e sahaba e aali e yimɓe nulal janne ɓey nguuliɗi rokkira ɗon fi allah heɓorɗo e yurmodiral kala accuɗo jannude ɓeygu mu'um ɗe kaɓɓe o nimsayi nyande kulol kala accuɗo jannude ɓeygu mu'um ɗe kaɓɓe o nimsayi nyande kulol kala neɗɗo mo anda ɗum o woni kefeero wona woluutodiral si o almi bonay si o hirsu bonay ko o hirsi ko jiibe bonay resugol wata anduɗo ɗum e mo anda ɗum residir ko fasadu wona dewgal ɗe e kaɓɓe daginta jawdi tana sabu kirse ko daginata wo ko halal kala toñuɗo nangi ko woori tana si waray wata hirsire fi dagagol ko waƙirda si hirsa si jiibu ko ter ko o nangiri nguyka e jaggitugol haray ko ɗo dambugal taw hiɗingal lanni hiɗen fuɗɗade dambugal fiqhul ibadati ko ɗoni famugol fi dewe ɗen ɓe maaki jul hoora zakka ɓaawo ɗu'um si a waw hajja ɗalwel sindagol simi jantino ɗe nayi huworte juutay heƴataɗo o darto halil ko e ɗe jowi tum l'islamu maha kala ɗalɗo ɗe on silmata ƴoral gomɗin allah nulaɓe gadar e mala'ika defte nyalande kulol wata niwre yenande e lette mu'um e malede e mayre e ummitagol hasibore e talki e mandikugol e sirate e yiite e saare malal si a haɓɓi ɗum allah wi'i ko a mumini laaɓuɗo jokkudewal juljulde faridba e wagutu mu'um si ndefatike ɗum yaccin yoɓugol kono taw si nganto ala si ndiyam no heɓo si a taami ko ɗaynitagol si a waasu ndiyam ma nyaw haɗuma si a taamike ɗum ko wasalligagol sabu allah yamirno jiyaɓe mu'um yoɓetamo si nganto haɗi laaɓal. Jazakallahu khairan Cheikh Abdul Wahab. haray wala musidɓe julɓe tedduɓe wertanike oustad Abdul Wahab o jangi labaɗo ɗo inchallah haray hiɗen fuɗɗo firtugol berwo ko allah subhanahu wa taala andini en e muɗum haray nomi innirta noon en firta woni ko allah andini e muɗum o saabu haray o yi ko pule sattuɗe tawata hina ko weɗi fi haray bisimillah. ɓe maaki ɗe 14 didduje woni riwaɗe e haqqe joom luttal. aywa ɓe maaki ɗe mana sifaje sifaɗe 14 tawayɗe ko siforɗe ko uyti ɗen ɗon ɗe woni riwaɗe e haqqe joom luttal ko riwaɗe e haqqe allah allah o sifortaɗe sabu honɗum sabu ko uytiɗe donc allah ko huwa allazi yattasifu bi kulli kamal ko siforɗo kala ko timmi ko uyti kon hara o sifora. ɗe 7 kaɓɓe e dow nogaye andi ko sorayɗe e yondinagol. donc kaɓɓe 7 e dow nogaye woni nogaye 7 ande ɗen ɗo ko sorayɗe e yondinagol kala noon ko tawata kon koko yondinete e mum allah ko yondiniɗo e ɗum ɗon hara o siforta. hattande e muyde e gandiɗugol gurdam luttojam ma wonugol ko o wawɗo o ɓoyɗo o joom gandal ko o wowrɗo ko ni joom wotiɗugol ɗe 9 waɗɗike fellituɗum to siforɗo de pooma kabito azal. o wi hattande wonugol no wawi e muyde wonugol muuyay hunde nde laato e gandiɗugol wonugol ko joom gandal e gurdam luttojam tawa kañum wuuray few mayata ma wonugol ko o wawuɗo tawa himo sifori bawgal kanko allah e muyɗo tawa o muuyay kadi ko joom gandal ko wurɗo kadi ko ni kadi ko joom wotiɗugol yani ko joom wahdaniya ko o bajjo o wi ɗe 9 ɗo waɗɗike fellituɗum ɗeɗo ko waɗɗaniɗe allah ko siforɗo ɗum ɗo par ce que ɗum ɗo koko timmi mana no siforɗo ɗe pooma ko allah sifori ɗum gila law kabito azal e ko wiyete azal yani
ko adi fuɗɗude kon fuɗɗi ko ɗum wiyete asal. Donc haray adi fuɗɗagol fuɗɗi Allah no sifori ɗiɗo piiji ko ɗum déjà waɗi si o tagi en. riwaɗe tabi'a e fuɗɗude en ɗe may limtama to jondagagol wi'u ronkude wawni majjude mayude lamɗo seniɗo ko ni wonugol ko o ronkuɗo accu o majjuɗo maako o mayɗo ko ni jom limtiɗugol ma jibde tabi'a e yunɗude men ɗe 10 jaɓata dagagol ɗe 10 jaɓata tabital. Aywa joni riwaɗe tabi'a e fuɗɗude en ɗe men limtama to jom dagagol tawgol aslu on ka fuɗɗugol enen ibnu adama on haqiqa ɗum ɗon enen tawa ko en siftorɓe fuɗɗugol ɗum ɗon hino riwi e haqqe Allah on subhanahu wa ta'ala kanko o sifora ɗum ɗon ɗum hino lime ka makko kanko Allah jom dagagol. Joni noon wi'u wo an jangowo ya wi'u ronkude ma wonugol wawnede ko si forsama si waɗa hunde ma majjude ma mayude lamɗo seni ɗon ɗum woni mayugol ma majjugol kanko Allah o wi ɗum ɗo fof ko ni wonugol ko o ronkuɗo accu ko ɗum wonta jaɓu gomɗingol ɗum few Allah sifora ronkere ma majjugol ma wonugol wawneteɗo ma wonugol majjuɗo ma ko o mayɗo ko ni jom limtinugol tawayɗo ko mo annduɗa ko sifanteɗo piiji mum ɗin ƴettire gotel la Allah ko waɗo piiji ɗin jumla tan ɗeɗo fopp o siforaɗe ma jibde tabi'a ma tawgol kañum adday hunde tawayde ko yani ko tabi'i tawa ko hunde naturel siforgol sifa enen no siforɗen noon e yonde mum ɗe 10 jaɓata tabital ɗe siforaɗo fo 10 tawayta ronkere nden ma majjere nden ma ɗeɗe woɗen ɗo ɗeɗo ɗe jaɓata tabitalngol Allah ɗeɗo ko mustahilun alay ko riwi ɗe makko. Nogay e ɗiɗije ɗe haalumi ɗe kosorayɗe e jumla haton jingol. O wi nogay e ɗiɗi ɗe fof total sin calculi konguɗi haalaɗi tawa ɗiɗin ko riwanaɗi Allah ɗi nogay e ɗiɗi ɗen ɗon fof ko sorayɗe e jumla haton jingol ko jon noon kala ko haton jikon Allah sifora ɗum nonde. Nogay ɗe naati ɗe kaɓɓe 50 ley yondinagol e haton jingol fiɓanin kala konngol luttuɗe ɗe ko ɗe 16 naati e ngol. O wi naati e ɗe kaɓɓe ɗo 50 ley yondinagol e haton jingol ɗeɗe o limi ɗo e ɗeya e limaɗe to tawayɗe ɗen ko ni nogay jetti ɗen sen calculi ɗeɗo ɗe fof ko ɗe mustahil ɗen ɗon ko ɗe wonɗe e ley yondinagol e haton jingol Allah subhanahu wa ta'ala o siforta ɗen ɗon kala wonɗe ɗen mustahil. Naam. Nunɗal hoolare e yottingol wajibima e haqqe yimɓe nulal fiɓanin kala konngol luttuɗe ɗe ko ɗe 16 naati e ngol. Wala fiɓanen non joni kala konngol luttuɗe ɗen ko ɗe 16 naati e ngol konngol ko doɗen fiɓude kon fil asle ko ɗe 16 naati e ngol ɗon ko ɗen ɗo woni ko fiɓeten kon o gayni ɗum ɗon noon o naati joni e fi nulaɓe ɓen ko ɓe nula kon kamɓe kadi ko honɗum hanuɗen fiɓugol e fi maɓɓe. Nunɗal hoolare e yottingol wajibima e haqqe yimɓe nulal wonugol hino nunɗi wona hino hoola wona yottinayi ko nelakon ɗum ko waɗɗi ɗum e nulaɓe ɓen ko kamɓe wiyete yimɓe nulal haray hino waɗɗi e maɓɓe kamɓe ɗi piiji ɗo ko ɓe siforɓe ɗi. riwanɓe ko laate diddu ɗum wafenande e jamfa e sudde nulal kala ko tawi koko liddi wonugol ko feewi kon harayta jaɓu ɗum bakke e nulaɓe ɓen ko ɗum o wi riwanɓe pottin e maɓɓe kala ko woni contraire ɗiɗo piiji wano fenande e jamfa e suuɗugol ko nelakon. daginanɓe sifaji ɗi naqqisota kala wiɗo dagaki ko jom fenugol. O wi daginan nelaɓe ɓen sifaji ɗi naqqisata ɗon ko arabe ko annaqs sifaji ɗi tawata uytata valeur maɓɓe on kala wiɗo ɗi dagaki wiɗo hina ɗum ɓe sifori on haray ko jom fenugol ara iɗen andi no woni bur mustashriqinaɓe mana portoɓe wana janguɓe islam on fiyoɓe liɓul islam on tawa ɓe wiɓe piiji bur ko nulaɓe sifori wana gonga ko sifa ɗum ɗon fof ceerno noon fandiɗo haray koɓe jom fenande ɗin konguɗi maɓɓe ɗon de.
gomɗinde malaika en e nulaɓe e defte sama o nyalande kulol ɗe e nayi waji bima e jumla me en no mahalɗori diddu e fellitugol. gomɗingol malaika ɓen hiɓe wooda ko ɓe ɓalli annorayankoji Allah subhanahu wa ta'ala sineliɓe ɓe yeddata e nulaɓe ɓen e ɗi sifaji ɗi wiɗen hino tabite maɓɓe ko ɓe nunɗuɓe ko ɓe gonga ɓe haalata e defte ɗen wonde jippinama defte 114 no e hoore majje Qur'an e sama'u e gomɗina kadi towal Allah ngal ma wi en sama'u gomɗina taggol makko a sama'uji ɗin e nyalande kulol e gomɗina nyalande dargal wonde nden kadi hinde habbi en ko arayde o wi ɗe e nayi ɗe wolɗen ɗo nayi al malaika wal rusul wal kutub wa yawmil qiyama gomɗingol ɗum ɗo o wi wajibima e jumla men waɗɗike e men en fuu gomɗingol ɗum ɗo no mahalɗori diddu e fellitugol tawata hino riwa e men wonugol en gomɗinal ɗum e pellet. ɗe timmi kono naata e simtirgol jangenɗe fiɓenɗe adade lajal. o wi timmi koko wolɗen ɗo ko sorata kon e leykongol la ilaha illallah no metti noon fi no metti famude puisque no famirɗon non joni tawhid on no wona jangirede noon haray hino seedi o walla haalɗo seeɗa joni tawhid ko jangete ko aqsamu tawhid as-salasa tawhidu rububiyya tawhidul uluhiyya tawhidul asma wa sifat amma ɗo ko tawhid on ko waɗaɗo tafsil halfere al wujud wal qidam wal baqa ko wajibani Allah kon fo yani e kadi ko tawata kon hino waɗɗanaki Allah ko ɗum ɗon fo sendidiraɗo o wi noon joni timmi kono naata e ley konngol la ilaha illallah jangenɗe fiɓenɗe ka ɓernde men adade lajal ko ɗum woni adade e mayude ɗe e sittunaje najibu ngayɗo no majjiɗe nyande kulol ɗe 66 limaɗe ɗo ko gomɗinte kon e ko gomɗintake kon kala neɗɗo wonuɗo e bungugol e hoore ndi leydi ɗo hara o andali ɗe haray o naji nyande dargal ma ko imma a andi ɗe ɗo ma o a andali ɗe ɗo kono a andi équivalent majje ka babu tawhid fi tabintingol wonde Allah ko goto mono andi ɗe anduɓe fof fotti ko o mumini lutti kuuɗe dewal mo geri noon ha andi ɗe ɗo tabintinani Allah ko tabintinante kon o pottini e Allah kala ko pottinte e makko ko mana o riwi haray anduɓe ɓen fotti on ɗon ko mumin billah ko gomɗinɗo lutta non joni kuuɗe dewal makko ngal mana ko onno waɗirta kuuɗe dewe ko lutti ko wona juulugol horugol zakkugol etc. laati luga arabe mako pular e ko lutti e bolle yonayta ƴoral joni noon o jangugol ɗo faama fi ɗe sartije ɗo imma kaka luga arabe o jangi ɗum fi ɗi sartiji la ilaha illallah e ko sori e leymu maka ka pular e ko lutti e pulle e ko lutti e haalaji luttuɗi ɗiya siko français siko anglais yonayi taƴoral si tawi tun ɗum wawi haray ɗum ɗo yoni titigi ko sorte probléme o haray woni pellet a wawi sino weeɓi o anda haqiqa ɗum si o andana fo ma'ana e dalil si tawi kadi possibilité no weewi no woodi o anda haqiqa majje on nde kala o anda ko istinbat mum ko honto nde yaltina e ko honno nde yaltinira e dalil majje on fo o watta ɗon kañum kadi nde yimre no mettana limtude ɗum si o darto jawahira fo ko ƴi'al o inni ɗi gimɗi ɗo noon ko ɗum woni nde yimre nde yimande ɗo no mettana limtude ɗum no metti fi e mayre limugol e sartiji e piiji ko sorota la ilaha illallah fof o wi ɗum no metti fi o wi noon si o darto jawahira si neɗɗo jangowo on hino wawi darde ka jawahirul iklil ko ɗum woni deftere wiyetende lawwal e sani o wi sa dari ton a taway fof ko ƴiyal yani fof no mari dalil koko o sifi ɗo fof o waɗi jumla kono fof no mari dalilji laaɓuɗi kono kaɓɓe no sella e ga e ɗum e ko jojji e lurral yimɓe ɓural voilà o arti noon o hayfinani o wi kono noon tawhid hino sella ko wana ɗum ɗo tun hina yo neɗɗo wi absolument ma tun kadi mo hunji o sittun ɗo fof ko on ɗum tun wonata mu'min la neɗɗo kadi si tawi tumbi mujarrad fiɓugol ma wondema ala reweteɗo si wona Allah muhammad ko nelaɗo Allah ɓeya nelaɓe luttuɓe kadi ko nulaɓe haray a woni mu'min haray hino sella finde ma nden ko hewta ɗum ɗon haray ko haqiqa naam ko woni tun lurral yimɓe karam koɓɓen no e nder muɗum
ko ɓe woni yimɓe ɓural karma ko ɓen o faandiɗo. ko wona wahdaniya anduɗo ɗum yonata ko wona si o adda dalil. jom arshi wi'i allahu ahad ɗum wontani wahdaniya dalil. o wi ko woni sellata e goɗɗo gomɗin hara ala dalil o ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah on yani allahu ahad wotiɗugol allah ngol. o wi sabu noon ɗum ɗon yonata ko wona si o addu dalil, yonata sina dalil mum on tabito. ɗum noon allah subhanahu wa taala kanko jon arshi on o wi allahu ahad, kanko déjà o addi dalil on ka suratul ikhlas. o wi ɗum ɗo wontani wahdaniya on dalil, haray ɗum ɗo wontani tabintinalngol allah ngol ko gooto, dalil wonde ko gooto. qul yeeto ɓe nelaɗo huwa on allah ahadun ko gooto. naam si o huwudewal himo jortorana sabu ɗum e nulaɗo dañoyde malal, jomin ko yo hisnumo ha abadan e sahaba e aali e yimɓe nulal. si on tigi noon tabintini wonde allah ko gooto, si o huwudewal e hoore ɗum haray himo jortorana sabu nelaɗo dañoyde malal ñande dargal o wona aaden aljanna. hakada yo joomi ko hisnumo, ko ɗum woni yo jooma nelaɗo hisnumo ha pooma e sahaba en e aali en fof e kala yimɓe nulal, kala nelaɓɓe fof yo allah hisimɓe ɓeydana ɓe jamɓe kisiye. janne ɓey nguluɗi rokkira ɗon fi allah heɓorɗo e yurmodiral, kala accuɗo jannude ɓeygu mu'um ɗe kaɓɓe onin sayi ñande kulol. ɓe maaki janne ɓeyguli mon ɗin kadi haray ɗum noon eɗen andintina mana jombuɓe ɓen fof mo kala koyo jannu ɓeygu mum fi honɗum, par ce que ɗum koko waɗɗi e makko. ɓeyguli ɗi okkira ɗon fi allah heɓorɗo e yurmodiral, tawata ko yurmodiral kadi woni hakkude moɗon. o wi kala kadi accuɗo jannude ɓeygu mum haray ɗe kaɓɓe, mana o salimo jannude tawhid, o faminamo islam, o nin sayñande dargal. kala neɗɗo mo anda ɗum o woni kefeero wona wo lutodiral. kala neɗɗo mo jaɓali andude ɗum o fiɓali tawhid haray o woni kefeero, lurral ala e mum koye fottangol karamo koɓɓe. si o almi bonay, si o hirsu bonay, ko o hirsi ko jiibe bonay resugol, wota anduɗo ɗum emo anda ɗum resiɗir ko fasadu wona dewgal. ɓe maaki si tawi on tigi mo anda tawhid o almi haray koko almamako ngon no boni. so hirsu kirsa ɗen ko jiiɓe. donc si tawile o hirsu kadi bonay, asli on koyo rutte haray jaɓetaki ko hirsi kon. haray dewgal kadi si o haɓɓungal bonay, simo haɓɓana kadi haray ngal ɗon kadi ngal bonay, ɗen ɗon fo haray sella. naam donc haray wata anduɗo ɗum kadi no jangi tawhid emo anda ɗum resodir taɓe jombidir ko fasade ɗum haray ko bone non. donc ɗum haray wonata dewgal tigi tigi o. ɗe kaɓɓe daginta jawditana sabu kirse ko daginata wo ko halal. fi non jangugol ɗe kaɓɓe ɗo kadi heɓa tawhid daginta ya memugel goɗɗo, on faami. sabu kirso, sabu hirsugol ko daginta wo ko halal. sa hirsi ko ma haray dagike, kono sa hirsi ko goɗɗo jeeyi ɗum ɗon dagotako. kala toñuɗo nangi ko woritana si wara yota hirsire fi dagagol, ko waƙirja si hirsa si jiibu ko ter ko o nangiri nguyka e jaggitugol. ɓe wi kala toñuɗo nangi ko goɗɗo go jeeyi harawana kanko o hirsi haray ɗum ɗon sellata. wa kadhalika kadi nanguɗo tawata e hirsa maya hirsaka maya hara hewti nokku goo, ɗum ɗon wata hirsirde fi dagagol, dagotako. wa kadhalika si a waɗi ɗum ɗon no wawi wasta a hirsi keroru ko waƙirda, no wawi wasta ko keroru hirsuɗa. non ɗo wi haray ko ɗum ɗon ko hirsakon keroru, si tawi ndu hirsira bisimillah es ndu hirsiraka o wi ko wajibe ko ter, yani no fota ter, on faami. ko nangiri nguyka kadi si tawi ko hunde nangirande nguyka e jaggitugol ɗum ɗon fof kadi haray koko harmi, haray hunde ko dagi ala e nder muɗum, haray ko ɗon o hatti ngal dambugal ɗon natanen dambugal figugal inchallah. hara joni hiɗen aranaka babu figol ibada dambugal fi dewe ɗen inchallah. ɓe maki juul hoora zakka ɓawo ɗum si a waw hajja ɗalluwel si ndagol. ɓe maki juulu horu ittu zakka si ɗum feƴƴi hajju acca welsi ndagol. simi jantino ɗe nayi hu worte juutay heƴataɗo o darto halil. simi woli ko honno juulirte, ko honno horirte, e ko honno zakka ittirte, mi waɗi ɗum gimɗi pular hino ɗiɗo déjà hiɗi satti ɗi metti firtude. ɓe maki juuta e ɓeyda e sattude. joni noon mi tindinima darto halil, ndaaru ka jawahiral ihlil nde imam halil windi nde. koye ɗe jowi tun l'islamu maha kala ɗalɗo ɗe on silmata ƴoral.
joni noon en wolino fi la ilaha illallah muhammadu rasulullah e sittunaje mum ɓe addi ɗum woni ɗiɗi e juulugol e horgol e zakkugol e hajjugol woni jowi ɓe maki ko e ɗe jowi tun l'islamu maako ɗum woni e tugali l'islam ɗe jowi arkanul islamil hamsa ɓe maki kala ɗalɗoɗe kala mana mo jaɓali hendagol ɗe anda ɗe gomɗina ɗe on o silmata ƴoran on hara o silmali e pellet gomɗin allah hanulaɓe gadar e malaika defte ñalande kulol ɓe maki tugale liman ɗen ɗo ɓe maki gomɗin allah woni go'o nulaɓe woni ɗiɗo gadar koddoriye allah woni tati e malaika ɓe woni nayyi e defte ɗen defte jippinaɗe woni jowi ñalande kulol e ñande dalngal woni jeeggo gawa honno arkanul iman ɗe sitta ɗe yalti ɗo ɓe maki haray ɗum ɗo fof ko ya gomɗin wataniwre yanande e lette mu'um e malede e mayre e ummitagol ko fi honɗum no watta hawra e niwre yanande e lette mum haray e malede wattaka gomɗingol watta niwre yanande gomɗina ɗum nam watta niwre yanande gomɗina ɗum nam e lette mum e malede e mayre e maloyegol e ummitago ɗinɗo fof gomɗinaɗi jasakallahu hayran nam ɗiɗo fof ko ya wattuɗi ka gomɗinte toon hasibore e talki e mandikugol e sirate e yiite e saare malal hasbore nden ko ya gomɗi wonde hasbote e talki ɗin ko ya gomɗi wonde a jonnitirta imma bil yamin aw bi shimal e mandikugol ko wiyete mandake kon golle ko on tigi golli kon e sirate gomɗina ɗum noon kadi wonde koko lumboyte e yiite ngen kadi hinge tabiti wonande yedduɓe ɓen e saare malal ɗum ko aljanna gomɗinaɗo ɗo kadi foppo hino woodi si a haɓɓi ɗum allah wi'i ko a mumini laaɓuɗo jokkudewal sa gomnini ɗum ɗo allah wi haray an ko a mumin hiɗa wawa jokkodireɗo ko a julɗo makko baajo nam julde farirda e waktu mu'um si defatike ɗum yaccin yoɓugol julde farilla fewde ka julteɗon inna salata kanat al mumine kitaban mawquta ɓe maki sinde fatike sinde feƴƴirima no yacci yoɓugol geri yoɓa kisan juula heña saabu ñawlatake nam kono taw si nganto ala si ndiyan no heɓo si a tami ko ɗaynitagol saabu si nganto noon ala tawi ndiyan no woodi sa tami ɗon a ɗayniti si a wasu ndiyan ma ñaw haɗuma si a tamike ɗum ko wasalligagol si tawi non ndiyan ala ma ñaw haɗima ɗum on nawnare ɗum ɗon haray si a tami no fota ter e si a salligi sabu allah yamirno jiyaɓe mu'um yoɓetamo si nganto haɗi laaɓal sabu allah subahana taala o yamirno jiyaɓe makko ɓen yoɓe taamo si tawi nganto haɗiɓe laaɓal ngal haray ko ɗo wonɗen e darade wa sallallahu wa sallam ala seydina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim haray e haalawol goo hiɗen heɗintina weltanagol ono wonɓe darde ɓen fof inchallah minen toron kadi partage ugol feƴƴinana luttuɓe ɓen haray kadi toujours min yaafino e ceernoɓe Fouta ɓen o yiyette attawan e guere wingi hayno metti fi moƴƴa inchallah wa jasakumullahu hayran haray ha e lawol go en sammini kadi jamma lawol kisal o fof inchallah kala kaɓe wawi wonde wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh haray on jarama on weltanama inchallahu haray jama on fof weltanama en torki allah subahana taala yo allah arsude en famugol koko janggaɗo newna en feere gollitirgol haray jama on fof weltanama haray mi andintina daiman en lanni dambugal aranal ngal e luttiri dambuɗe tati e deftere nden wonande joguiɓe o mulɗo haray ko sengo ɗerol jeenayaɓol woni ko darnuɗen hande inchallahu kala tawɗo no jogui o mulɗo haray mo wawi fontude o jokka en jangguirden ila e alarba aro bi idnillahi taala haray mi yeeɓa moƴƴa jama wonande faalaɓe tinude ka radio lawol kisal ɗo haray équipe lawol kisal fo weltanama en torki allah subahana taala yo allah waɗɓe hisuɓe yo allah waɗa en foppo jokkuɓe lawol kisal ha nato en kaali janna assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh voilà haray prochaine dars men inchallah e alarba aro haray si feƴƴi ɗon kadi ko e Allah on yo allah subahana taala tawno en hara ko ɗum hilniɗen wa jasakumllahu hayran wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa aleykum salam wa rahmatullahi cheikh amadou ba jasakumllahu hayran